Proklamasi 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Bapak Ibu Dewan Guru dan para pegawai, serta teman-temanku seluruh peserta upacara yang kami banggakan. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama the 81st anniversary of the independence of the Republic of Indonesia 2026. Ceremony commander leads to salute to the ceremony inspector. The ceremony commander reports to the ceremony inspector that the flag ceremony commemorating the 81st anniversary of the independence of the Republic of Indonesia is ready to begin. Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026 siap laksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan.